ko ikiganiro cya Radio Rwanda. Muri twese nta numwe wagize icyo akora ngo avuka ari umunyarwanda. Nta mahirwe twigiriye. Twese twumva tunejejwe no kuba dufite ahantu twita iwacu. Ntabwo ari ikibazo cy'ubutaka gusa, ahubwo ni n'abantu. Uburyo tuvuga, ibyo kurya turya, ndetse n'uburyo dufatana hagati yacu bishingiye ku muco. Ibyo turabihuje ndetse bitugira itsinda ry'abantu bazwi nk'abanyarwanda. Ku rundi rwego rwisumbuyeho dufite irindi tsinda rinini ry'abanyafurika. Abantu duhuje ibara ry'uruhu, igice cy'isi dutuyemo, uburyo tubaho n'ibindi. Hari n'abandi bo mu yindi migabane no mu bindi bihugu nabo bafite ibyo bahuje. Buri gihe muri ubu buzima bwacu haba hari twebwe n'abariya. Buri gihugu kigira intwari ndetse n'amarimbi menshi ashyinguyemo abasirikare bapfuye barwanira abaturage b'igihugu cyabo. Intandaro y'ibi byose ni ukuba hari twe hakaba n'abariya. Ibihugu byose byo ku isi ababituye bagiye bafite amatsinda atandukanye, amwe ashingiye ku ibara ry'uruhu, imiryango baturukamo, amoko, amikoro bafite, inkomoko zabo, igitsina, kugera ku ma ekipe bafana. Mu buryo karemano abantu buzuye ivangura. Abantu benshi iyo bubatse inzu yo guturamo ikuzura, bayishyiraho uruzitiro kabone n'ubwo kitaba ari igipangu cyo gutangira abajura. Nubwo byaba ibiti bitatu bizengurutse inzu, icy'ingenzi ni ukugaragaza ko ahangaha ari iwanjye n'abanjye. Abari hanze yabo ntabwo ari bamwe muri twe. Buri gihe haba hari twe hakaba n'abariya. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Muri iki kiganiro tugiye kuvuga ku myitwarire y'abantu mu birebana no kwishyira mu matsinda, yaba amadini, imiryango, amoko, ibitsina, inkomoko. Buri wese muri twe afite abantu yitabe, nabo bakamwita uwabo bitewe n'itsinda bahuriyemo. Hari ikigo cy'abanyamerika cyitwa Pew Research Center gikora ubushakashatsi ku mibanire y'abantu. Mu mwaka wa 2021 cyasohoye raporo kigaragazamo ko mu bihugu bikize ingamba zo kurwanya icyorezo cya COVID-19 zatumye abantu bacikamo ibice kurusha uko byari bimeze mbere. Uku ni ugucikamo ibice gushingiye ku mikoro, aho akazi kahagaritswe, abakire bagakomeza kubaho neza, abakene ubuzima bukarushaho kubagora. Ibi bivuze ko abakene barushijeho kwiyumva nk'aho bari ukwabo n'abakire bakaba ukwabo. Ibi natwe twarabibonye ubwo hazaga inkingo. Ibihugu bikize byazibonye mbere, ibikennye bigorwa no kuzibona. Ibi bivuze ko bariya bari ukwabo natwe tukaba ukwacu. Hamwe n'intambara zirimo kuba hirya no hino ku isi, ikoranabuhanga ryateye imbere ku rwego rukomeye, bitekerezwa ko uyu munsi aribwo abatuye isi bacitsemo ibice kuruta ikindi gihe icyo ari cyo cyose cyabanje. Hari ibice twicamo ntibigire ikibazo bitera, ariko hari n'ibirema urwango n'ubwicanyi, ari nabyo bivamo intambara zugarije isi yose uyu munsi. Ese mu by'ukuri mu buryo karemano abantu ntabwo baremwe mu buryo ari bamwe? Buri gihe hagomba kuba hari twebwe hakaba n'abariya. Tubahaye ikaze. Mu buryo butandukanye twese uko twakabaye, buri gihe twigabanyamo amatsinda arimo twe n'abariya. Ubwenegihugu, amadini, cyangwa se ama ekipe dufana. Amwe muri aya macakubiri ntabwo agira ingaruka zikomeye, ariko hari andi agaragaza uruhande rubi rw'inyoko muntu. Uyu munsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gihugu kirimo amacakubiri menshi kurusha ibindi bihugu byose biteye imbere. Ni amacakubiri ashingiye ku ibara ry'uruhu, bitewe n'uko iki gihugu gituwe n'ab'uruhu rwera, abo muri Aziya, abirabura, abafite inkomoko muri Amerika y'Epfo, abahindi n'abandi bafite inkomoko zitandukanye, kandi bose ni abanyamerika. Gusa amacakubiri akomeye amaze igihe kinini kandi yateje ingaruka nyinshi ari hagati y'abazungu n'abirabura bose b'abanyamerika. Mu mwaka w'1865 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hashinzwe umuryango ugizwe n'abazungu gusa, bawita Ku Klux Klan.
wari ufite intego yo gutambamira uburenganzira bwose bwashoboraga guhabwa abirabura bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, burimo ubwo gutora no kuba abaturage bigenga ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abayoboke b'uyu muryango bakoze ibikorwa byinshi by'ubwicanyi ku birabura, iyicarubozo, gufata ku ngufu n'ibindi byinshi byaguyemo ibihumbi by'abirabura. Uyu mutwe n'ubu uracyafite ibihumbi by'abayoboke, nubwo benshi bawufata nk'umutwe w'iterabwoba. Icyo uharanira, intego zawo muri ubu buzima, ni uguharanira ko nta muzungu wivanga n'umwirabura. Abirabura bagomba kuba ukwabo n'abazungu bakaba ukwabo. Naho bahuriye hagomba kuba mu gihe abirabura barimo gukorera abazungu, kubera ko batekereza ko abazungu aribwo bwoko bwa mbere bwiza ku isi. Mu bice bitandukanye bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abayoboke b'uyu muryango bajya bakora karasisi, bagakora ibimenyetso birimo gutwika imisaraba. Baba bambaye amakanzu abapfutse imitwe n'amasura kandi afite udusongero, kandi bakavuga amagambo arimo white power, agaragaza ko abazungu aribwo bwoko busukuye bubaho ku isi kandi ko amoko y'abantu adakwiye kwivanga. Abazungu bakwiye kuba mu bihugu byabo, abirabura nabo bakaba mu byabo, Abanyaziya nabo bakaba mu byabo, abo muri Amerika y'Amajyepfo bakaba ukwabo. Uyu muryango uteza imbere urwango n'amacakubiri muri iki gihugu gikize kurusha ibindi ku isi. Gusa umugabo